Evo, meni je sad zadovoljstvo najaviti kolegu Nikolu Bulja, našeg kardiologa koji nas sve ove godine prati, koji prati naše bolesnike i mislim da je najpozvaniji reći nam o ulozi kardiologa o dijagnostici, praćenju i liječenju Fabrijevih bolesnika, jer mislim da stvarno ne u Hrvatskoj nego u regiji ima najviše iskustvo vezano uz ove bolesnike. Nikola, izvoli. Puno hvala još jednom na pozivu, posebno profesorici Bašić-Kes, s kojom evo jako puno i dugo surađujemo. Mi ovdje u Vinogradskoj, ja to moram ponoviti još jedan put, imamo lijepi tim koji se bavi rijetkim bolestima, pogotovo Fabrijevom bolešću. Imamo najviše bolesnika koje liječimo. Imamo jednoga pacijenta sa vrlo teškom kardiomiopatijom, gdje se još malo i mučimo s njim, ali ga držimo. Tako da, evo, ja mislim da smo mi ovdje primjer na koji način bi takve stvari trebalo organizirati i postavljati. Ja vas srdačno pozdravljam iz bolnice, moram biti danas tu jer imamo ovako jednu neobično pritisak je danas jer nam se teren drastično uvećao, tako da nisam mogao biti s vama, ali evo, barem sam ovom slikom kod vas. Znači, samo kratko da vas podsjetim da oko polovica bolesnika koji boluju od, profesor Kes voli često reći, Anderson Fabrijeve bolesti. Ja se tu potpuno slažem da mi Andersona zapravo nepravedno izostavimo iz ovih cijelih priča. Srčano zahvaćanje je vrlo često, gotovo svako druga osoba koja ima fenotipski oblik ima nekakvu promjenu u srcu i ono što je bitno za ove pacijente, ti pacijenti najčešće umru od nekakve kardiovaskularne komplikacije, ako se naravno ne liječe. Ja ću na kraju svoje prezentacije pokazati šta se sa srcima dešava kad mi pacijente liječimo i kada bi ih zapravo trebalo započeti liječiti. Ono što mi radimo i što mi često ponavljamo je da bolesnike koji nemaju sekundarne hipertrofije lijevog ventrikla, dakle one koji nemaju hipertenziju, mlađi su ili nemaju recimo aortnu stenozu, obavezno treba testirati. Mi danas, zahvaljujući našim sponzorima i kompanijama koje proizvode lijekove, zapravo nemamo zapravo više opravdanja da ne učinimo testi suhe kapi krvi, tako da zapravo mislim da smo barem mi ovdje u Vinogradskoj, ja znam da se to širi po cijeloj Republici Hrvatskoj, što se tiče osviještenosti i potrebe za testiranjem, otišli nekoliko koraka naprijed. Fibroza miokarda koja slijedi iza hipertrofije je zapravo ominozna i nije dobra i nikako je ne želimo, jer ona zapravo znači ireverzibilnu promjenu i znači uznapredovalu bolest. Ono što se najčešće vidi, kada se vidi zahvaćanje srca, odnosno kardijalni fenotip Fabrijeve bolesti, vidi se jača koncentrična hipertrofija, najčešće više od 16 mm, za usporedbu bolesnici koji imaju arterijsku hipertenziju rijetko imaju više od tako 12-13 mm. A onda ovdje sada piše kako to izgleda histološki. Ono što je zanimljivo kod ovih bolesnika je da imaju vrlo prominentne, najčešće po jedan papilarni mišić, to uopće ne znamo zbog čega je to tako, a ta hipertrofija je koncentrična, dakle zahvaća najčešće cijeli miokard, iako iz nekog razloga počne u inferoposteriornoj stjenci i ne dovodi do opstrukcije u izgonskom traktu lijeve kljetke. Ta hipertrofija, ako se ne liječi, a danas znamo da bi se trebalo početi liječiti rano u fazi bolesti, vodi do progresivne fibroze koja onda stvara ožiljke i dovodi do ireverzibilnih oštećenja miokarda koji onda zapravo pretvaraju bolesnika sa zatajivanjem srca i pogoršavaju mu prognozu. Ono što je klinički bitno i zašto moramo razmišljati o ovakvim pacijentima i zašto ih moramo skrinirati i testirati je da su oni duže vremena asimptomatski. Potreban je jedan vremenski slijed kroz desetljeća najčešće da se odlaže materijal u miokard lijevog ventrikla da bi se razvila hipertrofija. Tako da će se simptomi, odnosno zadebljanja, najčešće vidjeti kod muškaraca, jasno ne zbog čega, to je zbog samog oblika nasljeđivanja i težine bolesti. Kod muškaraca se simptomi jave negdje srčani, recimo između 30. i 40. godine, 10 godina iza kod pacijentica. Izolirane srčane promjene su zapravo rijetke, najčešće se mogu vidjeti neurološki, kožne i ostale promjene koje su još pridružene. Ja moram reći, u našoj seriji bolesnika većina pacijenata, najveći broj zapravo je bio pokrenuo kao jedna demijelinizacija i na taj način su, znači recimo da smo se mi kardiolozi uključivali nakon što bi neurolozi
najvećeg broju naših pacijenata prepoznali Fabrijevu bolest i onda smo zapravo na taj način se uključivali. Evo, ja moram kolegama iz Osijeka odati ovdje priznanje jer su tamo kardiolozi otkrili nekoliko srčanih Fabrija, testirali cijele familije, tako da se priča jako lijepo raširila diljem Lijepe naše. Ovo je još jednom za istaknuti, dakle muškarci će razviti kliničku sliku i hipertrofiju prije nego žene i to u prosjeku 10 godina ranije. Ovo je jedan vrlo zanimljiv i važan slajd koji nam kaže da kada imate hipertrofiju miokarda koja je primarna, koja dakle nije uzrokovana uslijed tlačnog opterećenja, da će vam nekakvih 40 do 50% bolesnika imati onaj tipični fenotip hipertrofične kardiomiopatije uslijed mutacija sarkomera, a nekakvih 15-20% bolesnika će imati druge uzroke i među tim bolesnicima treba tražiti bolesnike sa Fabrijevom bolešću, a danas znamo da i tražimo bolesnike sa transtiratinskom amiloidozom, koja isto tako ima kardijalna i neurološka preklapanja i zapravo liječenje je trenutno amiloidoze dozvoljeno samo ovim skupim i modernim lijekovima u neurološkoj indikaciji. Posebno mi je drago da sam vidio profesoricu Titlić, jer dole u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima nekoliko genetskih bazena bolesnika koji imaju ATTR, tako da se i ta priča širi. Osviještenost o rijetkim bolestima i njihovoj dijagnostici je sve bolja i bolja i idemo, ja mislim, velikim koracima naprijed. Znači, kako ćemo vi zapravo posumnjati da neko ima Fabrijevu kardiomiopatiju, odnosno Fabrijevu hipertrofiju, bi ja rekao, napravimo mu ultrazvuk. Kažem, u Vinogradskoj bolnici najčešći mehanizam je takav da kolege vide mlađu osobu sa demijelinizacijom ili nekim drugim neurološkim simptomima, magnet se napravi i onda se postavi sumnja ili se odmah uzima suha kap krvi, dijagnosticira bolest i onda pacijenti dođu k nama. Mi isto u našem laboratoriju kad god vidimo hipertrofiju testiramo i testiramo puno, međutim evo još nismo imali sreće ili nesreće, kako se gleda, iz koje točke da uhvatimo od nekih pacijenata, ali zato kažem radimo u timu i zapravo probiremo te bolesnike i koliko je meni poznato najviše ih mi liječimo u KBC Sestre milosrdnice. Vi svi znate šta je ehokardiografija, da vas ja sad puno ne zamaram s tim. Ono što je bitno kod ehokardiografije, možete razlučiti ostale uzroke hipertrofija, primarne versus sekundarne, pa unutar primarne da možete razlučiti radi se o amiloidozi, hemokromatozi, Fabrijevoj bolesti ili slično. I ono što je nama izuzetno bitno je mi ne želimo da nam pacijent razvije popuštanje srca, ne želimo da razvije dilataciju, ne želimo da razvije ekstremnu hipertrofiju, tako da možemo zapravo facilitirati davanje terapije i vidjet ćete kasnije možemo pratiti terapijski odgovor na enzimsku nadomjesnu terapiju. Ovo sam već sve više manje ponovio, znači hipertrofija je koncentrična, najčešće preko 16 mm, najčešće u 4. desetljeću života i ono što smo mi primijetili i što literatura isto potvrđuje su hipertrofije papilarnih mišića od kojih najčešće bude samo jedan. Evo, većina naših bolesnika ima samo jedan papilarni mišić. Može se raditi takozvani napredni eho, to je takozvane studije deformacije, to mi isto radimo našim bolesnicima. To su oni pacijenti koji imaju početna odlaganja u miokard i nemaju jaku hipertrofiju, ali se mogu otkriti subklinički poremećaj kontraktilnosti, odnosno longitudinalne deformacije u posterolateralnoj stjenci miokarda. Ostaje još uvijek raspravljati da li odmah tada tim pacijentima uvesti terapiju. Mi mislimo da je to dobro i da bi bilo potrebno, ali evo još imamo diskusiju na tu temu. Znači subklinička faza u fazi očuvane ekcijske frakcije bez jakoga zadebljanja. Ovo je jedan primjer kako ta takozvana strain analiza može korespondirati sa nalazima magnetske rezonance srca, odnosno takozvanog late gadolinium enhancementa, odnosno redukcija te deformacije koja se vidi najviše u posterolateralnoj stjenci u subepikardijalnom sloju miokarda. Sad, ovo je po meni jedan od najvažnijih slajdova, jer mi u principu želimo profesor Kes je krasno prikazao prije mene, već se i dotaknuo i liječenja, plus ovih današnjih novih stvari koje se dešavaju svima nama. Šta sa enzimskom nadomjesnom terapijom kod bolesnika koji imaju bilo kakvu promjenu na srcu
u ranoj dijagnozi, za kasnu dijagnozu, odnosno za dokazanu hipertrofiju, za dokazane poremećaje ritma, poremećaje srčanih valvula, tada znamo da ti bolesnici imaju izuzetno visok rizik da nastradaju od svoje bolesti i da moramo dati enzimsku nadomjesnu terapiju. Međutim, šta s ovima kod kojih recimo imaju blagu ili nemaju uopće prikazanu hipertrofiju, ali imaju ta subklinička oštećenja? Vidite da su tu enzimske nadomjesne terapije stavljene pod znak upitnika. Nama se čini da bilo koja promjena na srcu bi trebala facilitirati davanje terapije. I tomu u prilog idu randomizirani klinički pokusi koji su na ovu temu provedeni. Provedeni su sa oba lijeka koja imamo danas u širokoj primjeni, i sa glazidazom alfa i sa glazidazom beta. Ovdje je primjer jedne studije Kapmana koji je pratio 10 godina pacijente i pogledajte šta je dobro vidjeti. Znači, kada su se rano uvodile terapije, onda vidite na ovom tu slajdu jako lijepo se pokaže kako su bolesnici poboljšavali klinički status. Znači, oni su iz jedne New York Heart Association težih stupnjeva prelazili u blaže. Dakle, možemo reći da su se praktički klinički oporavljali. Ono što je praćeno ehokardiografski je vidjelo da je zapravo hipertrofija i povećanje mase lijevoga ventrikla koje se vidi kod Fabrijevih bolesnika također zaustavljeno. Znači, ta progresija hipertrofije je ranim uvođenjem terapije, odnosno pravovremenim, ajmo reći, uvođenjem terapije, je također na neki način popravljena, odnosno zaustavljeno je daljnje propadanje. Evo, mislim da i profesor će ovo sa velikim zadovoljstvom vidjeti i glomerularna filtracija nije dalje se pogoršavala. Dakle, enzimsko nadomjesno liječenje čini se sistemski liječi naše pacijente i zapravo im strahovito popravlja ishode. Ovo je slične su stvari primijećene i sa beta oblikom lijeka. Opet imamo ovdje, lijepo se vidi na slajdu, značajno smanjenje hipertrofije. Neovisno o spolu se vide bolji indeksi kao što je left ventricular myocardial index ili recimo smanjenje mase. Dakle, konzistentni su rezultati za oba nadomjesna liječenja koje imamo i opet ono što imamo, dakle što prije počnemo čini se da će pacijenti bolje proći. Ovdje je jedan rad kojeg je profesor Aleš Linhart, koji se na europskoj razini bavi kardiološkim manifestacijama Fabrijeve bolesti, koji je gledao, uspoređivao je što ako unutar 12 mjeseci od postavljanja dijagnoze, što se smatra ranim započinjanjem terapije, u usporedbi sa kasnim, recimo iza godine ili 2 dana, na kakvi su kardiovaskularni ishodi bolesnika. I on je vrlo jasno dokazao da ako rano uvedete što prije terapiju nadomjesnom enzimskom terapijom, imat ćete puno bolji kardiovaskularni ishod kad to uspoređujete sa odgođenim, odnosno kasnim davanjem. Kako i kod koga raditi probir? Ovo je možda za mlađe kolege koji slušaju. Znači, kod svih bolesnika ispod 40 godina koji imaju bilo koji oblik hipertrofije lijeve kljetke. Kod bolesnika koji imaju više od 40 godina u izostanku jasne sekundarne hipertrofije, dakle bez hipertenzije ili bez recimo aortne stenoze. Kod svih bolesnika koji imaju tipični ehokardiografski pokazatelj Fabrijeve hipertrofije, rekao sam inferoposteriorna stjenka, jedan hipertrofični papilarni mišić. Kod svih bolesnika kod kojih se napravi subklinička ili strain analiza a naravno sa idejom da što prije uhvatimo te bolesnike i počnemo ih liječiti da ih ne bi ugrozili život. Mi moramo svim bolesnicima koji imaju sumnju na Fabrejevu bolest učiniti ehokardiografski pregled. Vidjeli ste prema ovim studijama koje se naveo, osim odlučivanja o iniciranju terapije, mi možemo pratiti, monitorirati i efekt te terapije. Naravno, možemo prepoznavati one bolesnike koji se pogoršavaju, koji razvijaju fibrozu, što ne želimo, i naravno sve druge komplikacije koje se mogu dogoditi u progresiji bolesti, u prvom redu pojavi aritmija, što smo recimo, evo, profesorica Kes će se sjetiti, kod ovog našeg pacijenta smo imali i takve varijante, on je razvio i tahikardije i morali smo ga staviti na antikoagulantnu terapiju. Ovdje bi odmah rekao, za mlađe kolege koji će se baviti ovom problematikom, kratka digresija: ukoliko bolesnik koji ima Fabrijevu bolest razvije fibrilaciju atrija, što je recimo bio slučaj i kod našeg pacijenta, tada ima indikaciju za novu antikoagulantnu terapiju, bez obzira koliki mu je onaj CHA2 skor. Dakle, drugačije se ponašamo nego kod ostalih fibrilacija. Znači, fibrilacija plus Fabri jednako antikoagulantna terapija.
I evo, umjesto zaključka, što danas imamo? Imamo jako dobre kliničke studije, znamo puno o liječenju, imamo i vlastito iskustvo u liječenju. Šta nam kaže znanost? Znanost nam kaže da ukoliko na vrijeme počnete liječiti vaše bolesnike, a ponavljam, oni najčešće umiru od srca, vi možete promijeniti tijek bolesti. Dakle, vi možete ispraviti tijek bolesti, pa mi to se ponekad znamo onako malo jedni drugima čestitati, pa čak i izliječiti bolesnike ili nadoknađujete ono što im fali. I u principu vi ćete smanjiti smrtnost svojih bolesnika, prvenstveno poboljšavanjem kardiovaskularnih ishoda. Evo, ja mislim da vas nisam predugo zagnjavio. Hvala vam lijepa na pažnju. Nikola, hvala lijepo. Predavanje je bilo sjajno. To je predavanje čovjeka koji to radi i to se vidi i dominiraš u tome i sretni smo da te imamo, jer mislim da je kardiolog neizostavan dio tog multidisciplinarnog tima i naši bolesnici stvarno, što kažeš, su svi jako, jako dobro zbrinuti kardiološki, ali stvarno ih redovito i pratimo i dajete im odgovarajuću terapiju. Ono što ja mislim da bi trebalo možda i kardiolozi se malo više uključiti u tu dijagnostiku, odnosno ja znam da vama nije to jednostavno, lijepo si primjer naših kolega iz Osijeka koji su i sami dijagnosticirali. Mi znamo, naš čuveni profesor Linhard iz Praga je kardiolog koji sve te Fabry bolesnike, nekako nisu sve oni dijagnosticirali, ali koji vodi, i mislim da su kardiolozi apsolutno struka koja dominira u tome gdje bi trebali prepoznati takve važne, odnosno takve bolesnike sa tako važnom dijagnozom, jer kao što si rekao, danas više ne možemo sebi dozvoliti uz ovu terapiju koja postoji, 3 su oblika terapije, 3 vrste terapije, da pacijent bude neprepoznat. Eto. Apsolutno, evo ja bih samo rekao, mi smo na razini naših aktivnosti pokrenuli par akcija u KBC-u Split sa profesoricom Baković, u KBC-u Osijek sa profesoricom Seldhofer-Relatić, u KBC Rijeka sa docenticom Zaninović i još u ovim manjim bolnicama koje gravitiraju tim velikim KBC-ima. Odradili smo par radionica kada i kako testirati pacijente, koji su to pacijenti, koji fenotipi i tako dalje. Tako da mislim, čini mi se, malo nas je pandemija zaustavila i usporila, ali nam nije prekinuta aktivnost, tako da bit će toga još više u budućnosti. Evo, hvala da si to s nama podijelio i moram priznat, nikom nije jednostavno na ovaj način održavati te simpozije. Imaš dojam da je to već svima pretjerano, ali opet se vidi da ima zainteresiranih kolega, da ljudi žele sudjelovati u tome, tako da mislim da je to, da ima perspektivu.